Ntuku inkai nyuma ya utungata bwogima kumurikwa ntere cha mwembe akariba giteta Nandi abisa uria urungamirite untu bubu ntere unaumirite na kurutetera Njagi Murata ugite ni bairitaniritie bunene na kuagirithia utungata bwogima rungu rwa Gavana Muthomi Njuki aria ugite ni akariba ati kuga uma na bate gucokia nkatho ni utethio buria bethirite bakiamukira ugite into tandawa na utungata bweguru ni untu akari bethirite bakiamukira. Leu mbandikiritwe kudikoringwa MRI ikwenda ngiri 34 na utotedio nkuona na minister yadi twena we Muthomi Njuki ona tukauga tuthi magutuni cibitari nitwanagona kaba rimwe wendie gintu kiria wina kio private nuntu mbeca iria ukathii uchanjiwe magutuni ona karire uta private. Mamwi mamwe mamauge makariba mbari cia mwembe iguru ria ugima wa mwiri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na mono mbari nu mauge mara makuthakuthitie rugamiri na nkinya ene uge kiri ugima wa mwiri mbari cia mwembe na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi. Ubuno urongo Monto tuko na ndawa within all our facilities na tuko na ndawa kila pahali na ndawa zetu in most of facilities ndawa facilities yetu ila nyingi kwanja banenka ilo free. Njagi Murata ari gwarugamirite ugima wa mwiri mbari no cia mwembe ugite akarika babatiri nkinya gucokeria thirikari ya kaunti no nkatho gitumi gutwika gutire mukari uria gwanwa ndururu kenda kugwata mirigito kiri macibitari ndeni ya kaunti no macibitari mantura antu bagiro cokia nkatho no ntindawa banenka ilo free. Level 2 and 3 services yetu free. Bagiro kwigwa bakiwa iba ucokeria thirikari ya Tharaka Nithi nkatho nuntu bali facilities level 2 and 3 bainenke ndawa free onokuwa na tikari free. Ainyiritie motungata mariku kwa wingi ndi akariwa babano abo bathiaga gucwa motungata manene kiri macibitari mara mari nturani. Ndawa iriku depending on level of service and delivery. Level 2 and 3 ndawa imoti expect we jena kana level 2 and 3 we expect ndawa ile chuka isine kana in our lowest facility takani dispensary unto imona imisi kwenda idimi na resort kwa utabalari anto batie ukira mantuma health services siasa oga utindawa na tuinacio. Murata arikiritie na kuga ntogwa babaka batige guchambia na nkinya kumeneria ndawa gwa cionthe ira bakunenkerwa macibitari mama akiugaga ndawa ino ciethagirwa ire na goro nkuruki na timo karua withire akaomba kwithirwa akiumba kugura ndawa ino akaja kwenderua antu batikabuthie ndawa iri kunenkanirwa muntu akiwa ya amoxil yoyongo kutiko kugura woni mbesigana kwa ria wanenkerwa yo free ona tayo utayintukire akiri. These drugs are costly but they are free in our service delivery 2 and 3. Muntu tikawe no na amoxil nenkero tadiume golege chemist kano chanjwe sibitali na nene akani woni mbesigana wa chanjo amoxil ni wanenkerwa free kanyamono kulutanwa kanini. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.